Maopi kadai ke isu ke Ministry of Home Affairs na kapos ke bang isu adjektif kalau bah hak ini kikendiat segi ke banwan kin sasya ya ka interstate movement ke interstate movement kau mut sebelah syak ya ke interstate movement kau mut ni na kalian ka government ke state government lu kawai pa koi ke state government hapor India kamu ni hapan long ready mentang idang walk out ya mendalis hakaban ready lepa ba let's say hadin jokal la ne hakanu ka Ministry of Home Affairs ka ong ba sya ya ka interstate movement irung iyo objektif na kalian sarkar ki bab ya arpa program ki bakwa banwan pai sala ka jok kayi te ya kan ni la but ya pi next week ngan sa ay pi ke detail ka ni na ka sarkar ni penre jingela te po assembly ru ni dang ya kren ni ke ni isu ha ka banga ya kan ni modalities kre alls ni penre kumno ban le ban receive ban welcome ban pediang yaki bakin poi syaka jaka ka bagi song isa hapo lami ga jangi rengkat bagi di protokol perking ba kenang ba kanun don kanu kono bejing sme la syai la sini apoi halaki jom ki jom ditami bat ya kani ko mo pile na daw besok kau ya kani village health team kolom ba ngin pentip lepa syaki ditau lemba jo kani ka team lemba jo kani ka komiti let's say iwe jom ka sno kin poi le se legisni lars ni kamu ya kapur na kalian jok sokakan pak lepa sedu nege village hati ba kumno kan pai lepa gi bayi dan sumari kini kenang ba kanum don kan ko jinga mix hanne anda ni ki students jomi lagi ki bayi persen ni ki wan pai sala ka jom kayen kaset kenapa dia nak kau sokak ke ai ini